Ngiyakubingelela kwesimanzo sikulethela izindaba ifika ngaso-ke isikhathi uMambomvu-ke laphana ku-TikTok useyiphendulile ngempela kuyena-ke uMax umfoka Makhanya washo ngempela ukuthi-ke ubaba-ke uMax angimazi-ke ukuthi-ke ukhuliswe kanjani kodwa-ke uyacela ukuba-ke aphume ezindabeni zakhe njengoba-ke yena-ke engumuntu-ke omdala futhi-ke bengakazi nje behlangane nokuhlangana ukuze-ke bazane kodwa-ke lokhu uMax usevele-ke wakhuluma-ke ezinye izinto-ke ezingathandeki noma-ke angayithandi ngempela-ke yena-ke uMambomvu njengoba-ke kusashube lona-ke udaba lwakhe-ke uMambomvu kanye naye-ke laphana-ke uTamara ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli. Ngabe kuthini okwakho ukuphawula mayelana nalo-ke lolu daba ukuthi-ke uMambomvu ephendule kabuhlungu yena-ke laphana-ke uMax-ke umfoka Makhanya awuye laphana-ke comment section sizwe uvu lakho mbukeli lapha ekhaya siyabonga. Ngiphinde futhi nje sengivala ubaba Max Makhanya angimazi khona futhi akangazi wazi nje izinto bese uyayibona ngami ku-social media anginanto engizoyisho kuyena mhlambe yena ndlela akhuliswe ngayo ukuthi ahambe biza amantombazana angawazi ngeyifebe akuhlangene nami lokho angeke ukuthi uhlobo lomuntu oluyena lungenze mina ngisuke la ngikhona ngibe umuntu engasiye mina ngifundiswa ngokuthi ngihambe ngithuka abantu ku-social media so makuthi yena kumenza lale kangcono ebusuku kubiza uMambomvu engamazi ngesifebe ngoba ekhulile emngaka for sure no sis hlaba bangangomambovu angakujabulela yena ukuthi bahambe bebizwa yistranger ngeyifebe just because yena nestranger baboni ngasolini uyabona futhi mana yazi ne khona into abantu ekumele ukuthi be-understande kahle uTikTok wakho awukazi uzukhule ukhulise ngamagama abantu ukhulise nanokuthi and nanokuthi bona konke akushoyo le ukuthi uMambomvu uphophile kushuthi inxesi ayikho-ke nje lonke lento leyo umona le ukuthi uMambomvu uphophile kushuthi story kushuthi ngeke sikwazi ukukhuluma ezintweni ezithile ngoba kothiwa sifuna ukuvuka ngayo uphawulile evidweni njengawonke umuntu ngiphinde futhi nje sengivala ubaba Max Makhanya angimazi khona futhi akangazi wazi nje izinto bese uyayibona ngami ku-social media anginanto engizoyisho kuyena mhlambe yena ndlela akhuliswe ngayo ukuthi ahambe biza amantombazana angawazi ngeyifebe akuhlangene nami lokho angeke ukuthi uhlobo lomuntu oluyena lungenze mina ngisuke la ngikhona ngibe umuntu engasiye mina ngifundiswa ngokuthi ngihambe ngithuka abantu ku-social media so makuthi yena kumenza lale kangcono ebusuku kubiza uMambomvu engamazi ngesifebe ngoba ekhulile emngaka for sure no sis hlaba bangangomambovu angakujabulela yena ukuthi bahambe bebizwa yistranger ngeyifebe just because yena nestranger baboni ngasolini uyabona futhi mana yazi ne khona into abantu ekumele ukuthi be-understande kahle uTikTok wakho awukazi uzukhule ukhulise ngamagama abantu ukhulise nanokuthi and nanokuthi bona konke akushoyo le ukuthi uMambomvu uphophile kushuthi inxesi ayikho-ke nje lonke lento leyo umona le ukuthi uMambomvu uphophile kushuthi story kushuthi ngeke sikwazi ukukhuluma ezintweni ezithile ngoba kothiwa sifuna ukuvuka ngayo uphawulile evidweni njengawonke umuntu